Punika wau tatikasan pamilat nomor undi siki. Sanemangken kelanturang antuk pamilat nomor undi kali I Gusti Ngurah Made Sastra Wiguna Pinaka Duta Banjar pas dalam belega. Majang ring I Gusti Ngurah Made Sastra Wiguna indik galah lan genah durusa.
kelanturang untuk pemilat nomor undi 3. Inggih punika Ikadek Windu Prasaha Jayanta pinaka Duta Banjar Jasri Belaga. Bajaring Ikadek Windu Prasaha Jayanta idek galalan genah durusang.
Ikade Tio Andita, Pinaka Duta Banjar Kebon Kelot Belaga. Majang ring Ikade Tio Andita, Ide Galalan Genah, Durusa.
kelanturang untuk pemilat nomor undi 5 inggih punika Iputu Aditya Maesa pinaka Duta Banjar Kebon Kaja Desa Belaga. Majareng Iputu Aditya Maesa indek galalan genah durusan.
Kelanturang untuk pemilet nomor undi 6, Iwayan Aris Jumbawa, Pinaka Duta, Banjar Belega Kaginan. Majangering Iwayan Aris Jumbawa, Indik Galahlan Genah, Durusan.